Usembun Menteri Rangba Gajala Bapet Jeru Yakatanan Urban Affairs ubas nyau bahalang dahar haka khandu terek uleber ula pentep baka sorkar kala aipor ya kaharijan panchayat komiti HPC hadu ke shpau terek uyayang bakin ai ke jubab halor ke jingpin kendria ya ka jaka syong jengki haba keren skila pathai khobor haka nigasngi uba dahar ulaong Namar itu ngam kenal the exact date before election lalu meeting bat ki shuru ni la ay la kre pimban bertu sidem tinggal ay blueprint sepi satu komite karena tu polo election te imat polo election tingi ya bon kami maro la bon cakala jo tinggal pan por imat kumbalai mai maro ko balau ba trof ba kabala temenin ngala song meeting ha the level of my level bede be urban department tinggal pan por slime nai tinggal arai min slime nai kelas tempel tinggal tahu mesti mini seki bagi reply dari soal sepotong apa ula benrap shushu baka sorkar kadang teri shitam ban pinvet kham koloi kat bala ya kamat halor kaharijan koloni kat bala min pasang koloi na kat bala min pasang koloi mala dai ke por pender no te komni bagi na tu por election tambah mah election but on the first day I assume office na khot meeting kan hero meaning la tahu CCP please reply halor dengan blueprint mingil IAP what is your opinion mar reply Sharman dan high level committee bisa khot ne ka join meeting na halor ko min discuss mar teng pika ngira di kuai bat ka ko ke step in na ta ka down na ai ka file ko de ki reply down na tang se khot meeting discuss jaran de ka fast phase in penbet se kini kijikan ria ki Nanta kumu government in discuss what are the best thing we do that only. Nimmi jaka banlong wakan itu. We have to come with a good project there. Yes, kita ingin kenso. Ingin kan zakat kepada 342 families. Then we'll go ahead with that. Yang illegal will just get it from that and things.